I veliki pozdrav ljudi, ovo je još jedan video na mom kanalu. Današnji video bit će nova epizoda iz serijala mojeg predviđanja. U današnjem videu, kao što možete da pretpostavite, radit ćemo moje predviđanje za polufinale svjetskog prvenstva. Naime, u ovom videu također kao i u prošlim epizodama ću upoređivati s onim šta sam pogodio, s onim šta nisam pogodio, dati neko moje kratko mišljenje o utakmicama i to je to. Također izvinjavam se zbog malo čudnog glasa i ako čudno izgledam, to je iz razloga što sam malo prije ustao pa nisam stigao da se razbudim, a nisam ni doručkovao. Tako da možemo da pređemo sad na video. Naime, u četvrtini finala odigrali su Urugvaj i Francuska. Ja sam tu rekao da Francuska prolazi i prošla je sa 2-0 što ja nisam očekivao. Iskren neki rezultat koji sam očekivao je 2-1 ili 1-0 za Francusku. Naravno nisam mogao da očekivao ili penali. Uglavnom znao sam da će Francuska proći, ali nisam očekivao baš sa 2 razlike, nego 1 razlike ili penali. Tako da to sam pogodio. Zatim iduća utakmica je bila između Brazila i Belgije. Tu sam rekao da Brazil prolazi, ali da nije isključena šansa i da Belgija prođe. Naravno rekao sam da Brazil prolazi, što sam promašio i prošla je Belgija rezultatom 2-1. Pokazali su dobru igru, ali isto tako nisu pokazali stav neke reprezentacije koji može da osvoji svjetsko prvenstvo. Iz razloga što su bukvalno prvo poluvrijeme odigrali perfektno, a drugo poluvrijeme katastrofa. Brazil diktirao igru i pola prvog poluvremena. Samo da nisu imali sreće Belgijanci, boga mi Brazil bi preokrenuo, ali jebi ga, to je fudbal, oni su maksimalno iskoristili vrijeme i na kraju se sve završilo sa 2-1 za Belgiju. Zatim iduća utakmica koja je odigrana je Švedska-Engleska. U njoj su Englezi rutinsku pobjedu imali i pobjedili sa 2-0. Tu sam i rekao da će Englezi proći, dosta mi je drago jer su mi Englezi, Rusi i Hrvati u polufinalu bili, u četvrtini finala bili najdraži. Samo mi je žao što Kane nije dao gol, jer bi volio da on postane najbolji strijelac na svjetskom prvenstvu. I na kraju posljednja utakmica je utakmica između Rusije i Hrvatske, najzanimljivija i najnapetija utakmica od ovih svih. Odigrana je rezultatom 2-2 i Hrvati, ali i Rusi ponovo otišli su na penale, te su sada više sreće imali Hrvati nego Rusi i pobijedili su sa 4-3. Opet Subašić spašava Hrvatsku jer su Rusi imali dosta prilika koje nisu iskoristili. To pokazuje samo činjenica da su imali 8 udaraca u okviru gola, dok su Hrvati imali 3 ili 4, nisam siguran. Tako da Hrvati su u ovoj utakmici, pa kako da kažem, imali su jednu sjajnu priliku kada je lopta udarila u stativu pa je ispala. Bukvalno udarila u stativu, ja vidio gol, ona se nekako otkotrlja izvan gola. Tad jedino nisu imali sreće, sve ostalo je čista sreća i dosta su loši odigrali nego protiv Danske. Protiv Danske su ušli spremni u meč i tako dalje. Ovo ću napraviti poseban video za Hrvatsku u polufinalu i kolike su njene šanse na ovom svjetskom prvenstvu. To bi mogao biti idući video, tako da neću ovdje sve da kažem. Čekajte idući video gdje ću iznijeti svo svoje mišljenje o Hrvatskoj i kolike su njene šanse. A sad prelazimo na polufinale koje igraju Francuska i Belgija na jednoj strani, a na drugoj strani Engleska i Hrvatska. Francuska i Belgija, iskreno smatram da Francuzi tu prolaze jer od početka knockout faze imaju stav nekog pobjednika, odnosno nekog ko može da osvoji svjetsko prvenstvo. Također imate na mom kanalu video, prije 3 ili 4 mjeseca sam ga snimio i uglavnom tu sam rekao da će Francuzi osvojiti svjetsko prvenstvo, što se stvarno može i desiti, što znači da sam ja predvidio pobjednika svjetskog prvenstva još prije 3-4 mjeseca, a dosta vas mi isto pisalo komentare kako Francuzi da osvoje pored Njemačke, pored Španije, pored ne znam koga ste još navodili, uglavnom svi ste preskakali Francuzi, ali ipak Francuzi su po mom mišljenju najbliži da osvoje svjetsko prvenstvo. Zatim iduća polufinalisti su Engleska i Hrvatska. Iskreno smatram da će Englezi proći u finale i
faktički kao i u prošloj epizodi finale ostaje isto, odnosno Francuska-Engleska. Zašto Englezi prolaze, taj razlog ću vam navesti u idućem videu gdje ću praviti baš posebno za Hrvatsku i Hrvate. Tako da, eto, to je bilo to što se tiče polufinala. Sad prelazimo na finale. Finale će po mom igrati Francuska i Engleska i tu će Francuzi osvojiti svjetsko prvenstvo, pa možda 2-0 pobjedom, ili 2-1 ili 3-1, tako nešto. A Hrvatska i Belgija, tu će, pa znate kako, Hrvati imaju opet veće šanse protiv Belgijanaca nego protiv Brazilaca, ali opet smatram da su Belgijanci bolji i da Hrvatska dosad nije se susrela sa nijednim jakim kao što su Belgija i Engleska, tako da iskreno smatram da ovdje Belgijanci uzimaju 3. mjesto i Hrvati 4. mjesto. Tako da na kraju prvo mjesto po mom uzima Francuska, drugo mjesto Engleska, 3. mjesto Belgija i 4. mjesto Hrvatska. Tako da eto, to je bilo to što se tiče ovog mog videa, nadam se da vam se video svidio. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe i također zapratite me na Instagramu luka.balaban02 i na mojoj Instagram stranici baluk_fp. Uglavnom, na mom pravom Instagram profilu luka.balaban02 mi fali nešto malo do 1000 followera, tako da potrudite se da dođem što prije do tih 1000 followera, a sada prelazimo na pozdrave što se tiče Instagrama. Pozdrav! Pozdrav za ovu epizodu dobijaju ljudi koji trenutno možete da vidite na ekranu. Ako i vi želite pozdrav u nekoj od idućih epizoda, sve što je potrebno jeste da me zapratite na Instagram profilu luka.balaban02 i na moje Instagram stranici baluk_fp, te nakon toga javite mi se na neko od ta dva profila i napišete jesam ili zapratio sam te, ali obavezno morate oba profila da zapratite, te nakon toga u nekoj od idućih epizoda zasigurno dobijate pozdrav. Eto, to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se video svidio. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe u znak podrške kako bi pravio što više ovakvih montaža kao što ste mogli da vidite i što više fudbalskih videa, tako da mi se vidimo u idućem videu. Pozdrav!